Ayo merapat ke kampus. Para santri-santri di komplek utama menuju komplek kampus untuk berzikir bersama memperingati malam 12 Rabiul Awal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Para ahli-ahli talabah ilmu. Nabi dah. Nabi lah. Kagua baba kan ini. Para ahli-ahli berselawat kepada baginda. Baikkan. Nak dua selalu ulang apa? Nomor tengkam tu okey. Ada? Oh, bangga banjir. Hah?
malam 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita bersama akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.